ngai ku blei pia ka kerteng ke jong trai Yesus Kristus nong pedim nam ta jong fi ki bapai ye ke channel u blei kur khu fi di ma ka ni ko ku bon kum ju nam ta jong fi ki ba ju kersan ye ke channel ngai ku blei pia ka kerteng ke jong trai ko don kum ju ka tin ke jong blei ka ban yo snow ru ka nong ke chingkor khu ye fi bat kani ka ku bo ju kani ka tin ke jong blei ka bangak da kwa ban ye benca bat phi ba pin smu thu shai bat pin clear ye ka tin ke jong blei he kani ka por ba smu thu ba kani ka tin ke jong blei kat banganang puson kat banganang pule baru men sim ku jong blei ulara bat pin shai yang kat kum ka tin ke jong ye kani ka ku bor nani ye kani ka sok chik chung kani ka tin jong blei ba kani ka ku bor chung kani ka tin jong blei haba fi pet fi nyok ya haba fi pet fi nyok mat ye ka ching plai kum ju ye fi ki ba chupai napo social media haba fi pet ye kani ka ching keren kani ka tin ke jong blei ka ba keren om da ka ching start bru jonga om da ka ching champang bru jonga henrei de musim ba khu jong blei kat pen khia na ki ching pang kat per la ye fi na ka ba fi shat te sha ko mi ki bol ching dum na ka fi chong sui kan per la ye fi ba ka ni ka pon ai ka ni ka khu bor ka kerteng halor ka kerteng bau blei ula kentiu yo Jesus Christ ngakwa ban keren ni ka khu bor balai bau blei u kentiu ka kerteng ka jong Jesus Christ balai bau blei penun burop ni ka kerteng ka jong Jesus Christ in le ban pe ban ngana ka tin ka jong blei na ka sti jong apostol Paul siki Filipi hakalan nong ka ba ar kadukot ka ba an pulin du dukot ka pra khandai hadu khat wei khang ba fin chai ka ni ka tin jong blei skap ong ne chi haba la shem yo u ha ka rukom kumbu breu ula lerit yala de haba ula jalong uba kongu wat hadu ka jinya hoken ka jinya ka ding pra ken piu ni jisu wan udah sha ke jinglong re tu udah kiu halor ka ding pna dei ma u ba kiu halor ka ding pna haba ngapuri ka bible nga kham simbo pau kiu halor ka ding pna bu mun sim khu kiu halor ka ding pna nga siang mo jisu Kristus kiu halor ka ding pna balai bo blei so kan tiu ke karteng ke jongu be snap ka tin jong blei ka ong kum ne adu khat khandai na ba kum ta te u blei la kan tiu baru la ai u yang tak kerteng ke bahalor ka kerteng pai u blai la kan tiu yang tak kerteng ke jong jisu Christ halor ka kerteng ba am don pat da koi ka kerteng ha beneng la tang ka kerteng ke jong jisu Christ u khun jong blai udah kan tiu kerteng jong una mal usyak halor ka ding fna ban ket iki pop jonga ban jopi halor ka ding fna ta kala udah kan tiu ka kerteng ke jong u ba ka sin jong blai ka kran ka khat ba spo ba kata ka kerteng u jisu ka kosiu baro kan yo dam krup ki jong ki ba ki brek ba ki jong ki ba kendau ba ki jong ki ba apo ka kendau kain pi ki jong ki ba ki brek ki jong ba apo kendau kin dam ha ka kerteng ke jong jisu Christ kun jong blai ha ka kerteng jong jisu Christ unong pedim banasret kin dam krup ki kijat jong u ki ba ki jong ki bedeng ba ki jong ha kendau bakak sin ke jong blai ka ong bi angah kan ka dukhat bakhat wei ong bat bau tli baro nyo plas na bo jisu ulong try ya kaban pendon burom ya blai uba pa pi baro ka sintur ka plai ki dikisngi ka yalap no ka yalap ka kerteng ke jong jisu Christ lada nga keren ha ka social media ka ka pola da nga keren ka kerteng ke jonga ne nga keren ka kerteng juno pastor kanam dan bor rum habang keren ye ka kerteng ke jong jisu Christ ye tfi kin khanyo ye men sim je ke jingdom ki breu ki bapang ki wisdom ye besong soi kin mi ik soi haba keren ye ka kerteng ke jong jisu Christ fi jisu no pnem Christ balasle ka kerteng ke jong blai ke keren sai fi ang nu blai wang ala kan tiu
Hakam nong ka balai Filipi du khot ka ba khat sau snap ong ne ka tin jong blai apostol Paul wong ne nga be sha persha ka dak ban yo ye ka jinya thong ka ba kot shaneng ka jong u blai ha u Jesus Christ u Paul u ya be sha ka ka thong sha ka reniang ka jong Jesus Christ bon kot sha ka reniang ka jong Jesus Christ ka Jesus Christ blai ka Jesus Christ ka jong u ye ki breu ba shakri ye ka gospel ka jong Jesus Christ ba shakri ye ka tin ka jong blai udah aku akan kot. Tak kena bubu ni kini kisi kini syakri uturai sebukoror. Kikot tang hamat solat, kikot tang kosi, kikot tang singkai. Kikram kot adu kerenian ke jong Jesus Christ. Tak kena upol orang ada ya bet sekatong bangan kot sekata kerenian ke jong Jesus Christ. Sekata katong ke jong Jesus Christ. Pihang ni apostol Paul ukuran syai. Sakar Allah da pipuli na kaktin ke jomblay. Hakikam apostol nga semua tunat adin ba umensim ku jomblay da penpau ukat bau dang duai. Hakul nang ka bespau. Kat bau dang duai ni tu fi ba la penpau. Ba adin ba la penpau ka Bible kaktin ke jomblay ka ong ba. Ndau lawan Petrus ke hinjung Cornelius. Sengap kaktin jomblay ka ong kumne ka dekat ka balai pun riu. Nang bespau dekat lai pun riu. Kata kaktin ye ka bau ula pa aki kun Israel. Da ka bayalap ya ka gospel ka jingsuk da Jesus Christ. Lomo uturai lor baro. Piang ni omban da kata ka tin. Ula pala. Haki Israel. Bara ka yin jukon alias. Bod bayalap ya ka gospel ka jung Jesus Christ. Hakayin jukon alias. Uyalap yo Jesus Christ. Ukam yalap ya ka kenteng lade. Ukhamela banganga de apostol. Ukhamela pong banganga de bru jomblay bakrau. Henry wan yala Jesus Christ. Hadin bayala Jesus Christ ngi TV ko na sudah miki kicacu. Petrus ko nga ngalong ko mamehi ngalong tong breu. Zakadaw hang ni TV Petrus ukuran be yo Jesus Christ. Bet ngap wang gumne. Ukuran yang gumne ka khat ka balai pu praknan mo un sai Cornelius ka be ki breu ki bedon. Ha ka ying ju Cornelius wang gumne. Siapa Jesus ba Nazaret. Kumno bo play lo pesle udah mensim bo khoi. Bada ka bor bo udah yak keleng dole bo pha. Udah pen kia kita baro ki bala ban. Sitom do syaitan na bo play lo long ringkat bat u. Fi play lo ringkat ba Jesus. Tak ada orang wang yo Jesus ba Nazaret. Ngayala papi. Ubada leba pha. Ye ki breu ki bapang bistom. Ibla syaban ben ho syaitan. Kin yo ching pelak. Haka kateng jong Jesus. Mentangi syakri play hak leng ke pertai. Don ki bongai re Jesus Christ. Don ro wat ki Jesus kri ki bang oneness of God nada kim keren ke kateng jong Jesus ki lalong sabar naga ni ke gospel ke jong Jesus Christ. Edai ban mi ke kateng ke jong Jesus Christ unong pani Nazaret kun jong play. Kedai ban mi kateng ke jong Jesus Christ. Pindai keren minta ang blay baro ke keren blay. Henry lala fi keren ke kateng ke jong Jesus ki pen kelador. Pulih ne ke Bible pinna. Lada finoi ki beri pilap yang menuju Jesus ki pen kelador badar. Don ki baong nyilap pedang nudu dang red. Henry kan don ka bakum kata. Dan kadang itu ki pen kelador apa pikiran ke kateng jong Jesus kilong lamwer ki beri. Pi kaktin ke jomblay sengap ongkum ne ka apostol dunong ka bakat khandai. Ada semua tunat ikari kaktin ke jomblay. Blay yang ni kaktin jomblay ke itu syai ka keren syai om ne khat khandai. Ka dekat ka bakat lai kaktin jomblay om ne. Henry ladon ki bana ki jiu ba sangkeleng ki nombek sui ki dale men khat alor kita ki ba. Syong ki men simboman ya ka kerteng utrai ki ong ipen smai pi ya au Jesus ba Paul uyala. Tidak don nyomot di kun we uskeba ujiu rangba ning do ru ki balai ekane te umensim boman ulaya tu ba ula ong haki ya jisu itu ba dia pol itu andre pilong pilong ki hang ni tu vi don kini ki kun uskeba ki balai dua bek so ki pen smai ten jisu balai ki pen smai namar ki kan pat pedang jisu ka jingim jongki unu bompat pedang jisu ni tu vi dalo bek
dua yang suit udah bu sedangkan ni ketin jom play nom pet suit udah bu kum tu asngau tu nak ke jingkran jom wei pastor ong ba le duai wei don wei berubah bebu ya ka bible tu adu kata ka berubah jom suit ka tha nomor umdan ni Jesus Christ and video ni Jesus Christ just pikiran yo kata Jesus mi di suit in shaping ni fi kin knyu ni fi kin knyu in the shaping tat badi berubah don ya kene hang ni umdai curah. Ada fibu ini kena ke Bible lah krism kia jong piru lah pipang penom yok kia. Henry lah ada fibule, lah fipenrung kena fin yok kia. Nama ruji sulong ketin, orang ketin ke jong belai. Tak kadang hang ni itu fikirlah lek back so. Tak kadang belai yang nung su orang itu ya pastor pun nama bau. Udah ni Jesus Christ, udah ni ke kerteng ke jong Jesus Christ, udah priang Jesus Christ, uem kat kum kena ke Bible ke ketin ke jong belai. Tak kena orang itu yo puan. Yo Jesus Kristus ni tu repi ni tu. Baik ese na pipi ju syakri ya kakam ga jong play. Henry pimpat pediang ni Jesus Kristus pimpat don ya ka keteng jong Jesus Kristus ke jingim jo fi la fi back et fi unom mi un riki tu fi. Tak kena orang ini bas tu ya ka nomrim jo ka ketin ke jong play. Berok saya ketang itu tinggi sekering ni duai mentang ni duai pen kentang jaru hai coban bam ya ban bam ya gaja ban bam jingbam ni pen kentang kerteng dong turai Yesu nyong ni duai ni pen kentang ka ketin ke dong Jesus Christ coban bam tan tei gi khot bet jungi ni mane ni syakri ru itu tinggi syakri ya kerteng ke jong no ya kerteng ke dong Jesus Christ nemaro play la kentiu ka kerteng ke jong Nyelap mentarung nyelap ika kerteng ke jomlo nyelap ika kerteng ke jom Jisu. Ban ki bom nyelap ika ke gospel. Ki bom keren ni Jisu Christ. Wan ki bakeren kubor ki bom keren ki bom penmi ika kerteng ke jom Jisu Christ. Unom pen ia menaset. Kilala syabad ke gospel ke Bible. Don ka mengin keren kat kum kani. Kat kum ka kerteng ke jom Jisu Christ. Kapala tho hang ni po Bible. Sengap ketin jom boleh ke ongkum ni. Nom ke khat reu ke khot ke ba. Khat angan punen du khat reu tertekong ni. Kalau jaru abang dang ya lek. Syak jaka duai ke wei ke syak keri ke basong suit ke bakaran belai. Ha kalai ye kendu bat ngi kala ju penyu sibun ki jimen to ki kanrat jongka kada keren bertong. Kani kala but jan yo pol bat yangi kala perta kada ong kini ki beri kilo ki syakri jong play bahakli tam ki ba pena hapi kenti ke jimpenim ya kaniti kala le bun sin re pol baba ula snow satya ula paiden baru ong auta uksud ngau gum ye me ka kerten u Jesus Christ dan mino naka ba kita ke ju ko por ula mino fila tan kini ke beri ko nong le pertong suit ni tv kala ju penyon jimen to iki kanrat jongka Barang dia membuat apostol Paul bersilas ki yat ni tu fi. Kada tu orang begini ki beri jom boleh bah kritam ki bah penai ke jimpen dia yang ke kerteng ke jom Jisu. Barang dia apostol Paul ulas ngawit yang ke cingkran jom ka wang hukum hak ke kerteng jom Jisu ban mino. Utuk suit. Barang dia nak mi utuk suit nai jingim cakap bakal ayo jimplan. Ada belayu mi ngai tu fi. Haji Syah kini ki beri ki jom keman bagi back suit yang kerteng jom Jisu kita ada ban keman bakal ayo jimplan. Henry ki syakam pen man ki set mani bendi bat ki chat bom ki chatit. Haba ki back kerteng jom Jisu kita syalek kata. Tak kadau uji suang la tutip la kira penstom ben ni fi. Kila ada penstom ben yang nama kila ada penstom ben yang kerteng ke jom Jisu. Usolo mencola penstom ben yang Jisu Christ. Boleh Jisu wang usual asal dalam penstom ben yang Omelong baik ongalong tu Jisu Christ. Ubami me penstom. Tak kira pun nengi ngimpat nong tikrai pelat shor yo Jisu Christ. Udai belai, udai kun jong belai, udai badan bor. Bak sin jong belai ke kerana mates nung kabar pra dekat kabar pra omba. Belai la ai ka bor baro au Jisu Christ. La ada ka bor halo Jisu Christ, tak ada Jisu Christ wang ngadan bor ban map iki pop aka kerteng jong Jisu Christ ki bre baro.
barak senam ke jong'u. Dah kalau kita pergi ki sungsat nama Rabb Yesus Kristus yang tak kentin. Kiong kumnu ni kuam belai ila de. Kumnu ni ulak ban mat iki pop. Kimla ban pediang. Nya tu pi hadu ke jingkiu lo dong Yesus halor ulum ulip ngitu bikiu wat iki senran babun iki senran ke Bible kong baki artatin ni Yesus. Ya artatin ni Yesus. Bakak tin ke jong belai ke keren neng nak sisi ki nong rum snap kalau nong ba arkat khat ka khat re ko kum ne ha ka ba ka akhir ka sngi ublei un bishar kot ek ek ru ki jong ki breu dau Yesu Christ snap ka keren chang ne kat ba kum ka gospel jonga bet un bishar kot ek breu barok kat kum ka ni ka gospel ka jong Yesu lara pimnet ket kum ka ni ka gospel ka jong Yesu Pila Allah sabar nak aktin ke jomblay. Namar on bisa ru Yesus Kristus hak akhir kesengi. Ya borok kijak benreu borok kijak ketin. On bisa ru Yesus Kristus. Tak ada orang itu biwa apostol Paul ukuran yang kena ngapa kandai kat kandai dekat pasau wasan wang ba. Tonget au tau bansawan. Nrengi ni kemnget au tau bansawan ubalong Yesus Kristus. Pas ngap an puri fina kaktin ke jomblay. Ngampat juyok sengaw kini kisngi biki brim kini backsuit. Hau mensim jomblay. Nedo mensim jomblay ngampat juyok sengaw. Sengap ngan puli fina kaktin jomblay Yesus ukuran yang kata. Hak lenong kaba kat ar. Kadokot kaba ar pupra sengap uang kumne. Henry. Ladang la beno ikik sui do mensim ublay kumta kahima ublay kelawan sisendon api. But Yesus wala danga beno ikik sui dau musim jomblay kahima jomblay kelawan sendan. Ban ngapa juyok snow ban bek sui. Hau akarteng jomblay. Hau blay. Lane hau musim jomblay. Yesus dah kerencai. Ngia bek sui minta akarteng jono ngia bek akarteng jom Yesus Kristus. Yesus Kristus ukuran naga gospel Markus nong ka bakat riungan pudia kene kapor. Sengap ong kumne. Hagar kon ka bakat nyo sengap kon me ong kumne. Kijak kin buru ya kita ki bangai aka kerteng jua kin ya belo ikik suit kin keren dikit telik ki batamai. Yesus wang bakin ya belo ikik suit aka kerteng jonga. Baki keren dikit telik ki batamai. Bakin di ya kano ka basniu kin kano basniu iki. Oh kin bukti ki bapang kin yok ya piduai ki bapang wisdom ru menta piduai pikiran ka kerteng jongno. Pikiran kerteng ki jong Yesus am. Tak kalau ka kerteng jong Yesus ka don bor ado kata-kata. Bun ki beri ki ndai bani lek kai bos setan. Setan don bor ngau setan don bor. Udon bor namar fi ajakahi. Ada fi majaka don bor ki jim jo fi setan. Namar kan don bor Yesus ngitu fi. Nga ju syakri ke kam ke jomblay. Nga ju yala pi kibro abang keren kerteng jong Yesus bopon kibro ki penat ki letot. Man imat ki wet abak keren kerteng jong Yesus. Kaktin jomblay kau ki bro bakan jado ki melaman pediang. Hendrai bro bakan jam simu bisa. Bau smutu bakadai no play. Ngalapan pedi nuksaru mentai jadi kisngi tu fi don nangi ki kastar ki tu fi ye backsuit ni daerah don sunsar na pedi no sunsar kan kapot ye backsuit don sunsar bu don sunsar akri jing kiaro ong ban mi tu suit no mi suit no ting ye no sunsar suit ada pi back tu no jisun ting suit fenomena jing play pi back no sunsar nanut benong ni kata ni bakla ni kam kot eka kerteng jong Yesus. Ni kam bek teng jong Yesus tak kadang ni miok cing pelai. Ka kerteng jong Yesus kadang ka authority kadang ka por. Sengap ka kerteng ke jomblay ka ongkum ne na ka gospel yu anis ngan pule. Hakal nanong ka benikong ka dekat ka ba. Ka dekat ka ba. Kat a. Nga kamau la dan we porok ya uang ba. Nga setting man ya kubliti begini ginong manik suit. Namar ba kitip ikani ke nongrem jo kaktin ke jomblay. Kaktin ke jomblay ke keren ke gospel yu anis nomani kau dekat ba kat art sengaman pule. Kong ne. Henry kat ki bala pediang hau ha kitol ai ke bor belong ki kun ublay. Kata ki bangai ka kerteng jongu. Bepi. Kat ki bala pediang Yesus Kristus belong ki kun jomblay. La ai ke bor ki ro. La ai ke bor ki.
bikin be iksui ogat ki bala piang Jisu la ai ka bor bikin long ki kun jong play kata ka kertang jong Jisu la pi duai pi kublik ti nung manik sui pi bat ka tin tu la da pi ton kertang jong Jisu un knyo tu breu basung ban manik sui on la syek kapten tatat ye fi mar fi don kertang Jisu ni ka mau boy ka por bi le je duai boy polok si tan mulai tu fi don kerta kena hadin bakang kot ingi kong la syek ting lupa Nomor boleh siap ting lupa nomor kita gitu gimen sim ki siap ting. Hak wei ko por bin pendep ki jumban baptis yu wei porlok ni tu fi. Kata ngi mud ban pendep di gimen sim boman ki wari porlok bat kini ki anut. Nomor boleh ni don yu Jesus Christ ukon jong boleh. Mas siap ting yu syabe. Tak ada ngi de be ke syaitan ngi nam de ban ya be yu syaitan siki marat siki mereng. Ngi de ban be ke syaitan sedujok sekalulong ka ba kantarai. Takkan orang itu fi Jisu ang ke gospel jung Lukas nung ba prad khat ka balai pole puai itu fi ka Bible kitin jom lei ba kitin segi Jisu ki da dam itu fi yong kita kat pan awat pa ngi shudu jok mat ba ngi shudu jok ida shifting tat tat ka katang ke jong Jisu takkan orang itu fi haba ngi don ni Jesus Christ ngi itu fi haba ngi ba mas no tana na bang pa ye ko ye Jesus Christ jong wei baru jong play ba kani ka baru ko shong so itu fi ura shong lu Lucifer ha ka jingim jong ka hadin bo duai o mede wei wang ngai Lucifer ong de ba nu sui ba don ha ka jingim jong ka baru wang de ma me ba ba piang ba nu dan pemi ka tin Jisu o de ma me ba penjot ye ka ima ka jonga ba penjot ye te ki baru ki ba nganga la yo mela pelai iki Nomor boleh hadin mengapa kita kaviung ada kemen nomor boleh ni don Jesus Christ idon bor man be kiksut kena kenyo pipai ni kena jingkran pidon jimpang finyo kya tabangan keren ni kena kubor ba kiksut kin mi na fi na kiksut kin don fi men semua man ki song fi fin mi kin mi na ke jingim jo fi ka bangan keren ni ke kertan ga jong Jesus Christ sengap ka tin ga jong boleh ke keren biang nah Gospel Marcos lenong ke ba kelenong ke ba khandai ke dekat ke ba lai pupra ong gumno ni ke tin jong bleng ile pe ban nga ngara sung bang abang puli ke ke Bible ke tin ke jong bleng ke dapan ki ke dono jonga sapom nen uyo ni sulo ong ha u kono ikai ngalo yu i we bo be no ikik sut ya ka kerteng jong me ting la adong yu namar ye bot lok bat ni pi hang ni ngi tu yu anes yu i ngi tu fi yu we bro bo be so ya kerteng Jisu bisni Usngukur pang namar bawala day apostol, usngukur pang namar Jisu la ordenyo ukang yu bo bek so ikatem Jisu. Tagaraw bapo ni kini kisngi itu pi wat ki beriu ki basyakri ka kam joble kisngo ba ki kam kerpang. Ida ita maki ki belapan yang po pulpit, ida ita maki belapan keren po pulpit. Hakmat joble pimlong kerpang filong tangka do berta. Baru bro bela priang Jesus Christ ke Bible ke keren Marcos kilapan le kata. Kilapan le ye kata kilapan beksui kam dai tong pastor kam dai tong nong trefultan kam dai tong missionary rekat ki blap yang Jesus Christ na pitikna fla don Jesus Christ bidon ka authority ban be fiam dengan puli biang singap ong kum ne na ga dokon ka balai kunai hendrai Jesus lo ong wat adong su yu na ba om don u bayale ubale ya ka kamba aka kerteng jonga ubala sien ban keren sendiri nga ba Jisu wat adong yu wat percaya bat judon nu bre ubala ban le ka kamba ha ka no ko wei par ka keteng dei di tanga ka keteng jonga unu le ka kamba ka keteng jonga Jisu wang wat adong yu na maru wang kum ne biang ha ka ka ba sau wang na ba jaru pemiele yang i ulong ha ka liang jongi ba pi pemiele Jisu ulong ha ka liang jong Jesus Christ udah ne ka keteng jong Jesus Christ hang ne Jisu wang biang wang Nama nuru uba ai happy ko di sikriat. Ulada uba ai ko di sikuri. Babylon ki jong Chris. Sisang ong happy ban du om du dalele yala kanom. Pi uji suwang lada pi ai tang ka sikrat. Yo to sunran yung Jisu. Uba dani kerteng yung Jisu om pinam du la kanom. Uji suwang tau pemele ya ulang kalian kejonga nada ngingi kang iki we biki labi Jisu ada ngingi kang i persya iki biki keren Jisu ngi fiam nila ada kang Jisu Kristus ni kang i kerteng jong Jisu on bisyari fi kat kum kane wat kang abaki yalam sya
Namar kira ika kerteng ke jong Jisu. Fi damar takara bun sim ngim tip ika ni kaktin ke jong play. Phim tip ika ni kaktin ke jong play takara Jisu. Uplay la tip alu de Jisu. Ka gospel yo nes nong ka bakasau de kalban reu Jisu ngangalong ka nanti syukpa. Bat kan danga finom la ban lej. Ngila ban lej syap deng tang daka kerteng jong Jisu. Finom la ban lej. Direct syukpa. Klaim Yesus Kristus ke jingim jofi. Klaim pimpat pada Yesus Kristus. Klaim pimpat Yesus ke Yesus Kristus. Pimpat dan Yesus Kristus ke jingim jofi. Finom laban le direct. Finom laban tidak ke pisah. Ya kabar yang boleh nom pediang. Yang retang Yesus Kristus. Mau Yesus Kristus buat pin Islam buat balong langkinya. Halor gading pena. Ubakit ubasya. Nam tak kipot jangan jofi. Buat pin Yesus yang IP. Hakmat jong boleh. Fios ngawi kini kekubur juga ketin ke jong boleh. Ngangai ublen kor kui fi lima kane ka kubor ngangai kene ka kubor kalong ka jingkor kui fi sidon na fi kene ka por ki bapet kene ka kubor ngan duai na punta jo fi baton ki chimpang kansa baton ni kono kono ki chimpang ka chingim jong fi ngan duai turai jisu pen kia aduai ka tan Jesus Christ unong pen iman set unong suspa pen kia fi don ki jing song sui pen yo jing plai pen boi ki kti jo fi pen yo jing plai hallelujah turai jisu ngan duai nam ta ki bla kernia ka kiat ka drugs Nanti kita berdoni kita cimpang kita berbunjat, kita mencuci cimpang kanser, cimpang HIV, kita cimpang kidneys, kita cimpang liver, kita cimpang suk, cimpang tar, kita kerja, kita kerteng jong Jisu, kita bek, kita kerteng jong Jisu, baik kita kerteng kita jom eturai kalau kita kerteng halor kita kerteng, iba kita jom kita beneng kita jam kita jom kita jam klub, baik kita mensim paman kita knyuk, kita kerteng kita jom kita miru kita suk, kita jim jom kita turai kita penganang tuai kita kapal, pelajui kita turai sekolah, pelajui kita turai, kita don kapal kita jom kita shop, kita bek kita mensim kita shop, kita kita berkat lagi dan bek kita social media kita pengakeran kita kerteng kita jom kita nyok cimpelai ka kerteng Jisu kin mi na ka metchu ki ka kerteng jong Jisu kin mi kin lech ka lulong ka bakan trai ka balong ka dujok kin lech dujok kin ki men simbo man ha ka kerteng Jisu nga be pangakren ye ka chimpla ka kerteng jong Jisu Kristus emsa ngai chi chi jo mai nam ta jong ki na ni ki bodo na preng ki jindu chi karman ji ko lagi betmu penyak sa ki kin mi ki men simbolo na ki chikim ki kerteng Jisu nga dwai kin ka pon na don ka por ka jo me tras ko kerteng jo me kin ko tras ko lo penim na dwai ngai chi chi jo me kin ka pon na snungu i me tran yo ban dwai kin kapor haka kerteng jong Jisu ngada dwai titi jome nam ta chongki ki dio chimpelai amen hallelujah ayo yo blai fio sngo ye kene ka tin ka jong blai ngangai u blai kor kui fi lima kene ka kubor so ngene ka tin ka jong blai u blai ju ki Jisu lo ren kat lambat pi bolong trai Jisu Kristus no pen im jong aba jong pi amen